drugačija. Postoji legenda da roditelji nisu izigravali tajne agente. Branko, oli viđeđe onaj mali, gotov je smuti da ručamo. Evo sam ga locira, prije 27 minuta došao na poligon. Daj mi očitavanja, koliko je kalorija izgorio. 600 kalorija, 527 koraka napravio, potražnja za vodom velika, želudac poluprazan. Cijel život nago, magarac. Odbrana vrlo loša. Oli viđeđe onaj stariji života ti da ne postavljam 2 put. Meta se ne kreće, otkuca i srca vrlo jaki, naprezanje u donjim ekstremitetima izraženi. On ga nije izgleda ulazi u igru. Opet je s onom. 228 otkucaja u sekundi. On ga nije dava. Šalji drona za ovoga mlađega. Ja ti koordinate nastao ne mogu više. Drugačija.